maria maramatungire hatiri ndutangajairo ni muhoko wako ati muthenya waku ni uragutwarithia uwega thegia ya itu ria kihariria rigomeire bururi na gitio kinene riu gikunyita ugeni metha-ini itu ya mohoro kumenyithia maria marikuo thiini ria iriko ya mohoro no mbere ndaya reke twambe twamukire matemo ma mohoro na makiria ithaini riri. Mamwe mamaria tukuharireirie ni ati Minista wa ukui Gikunjuro Miaraho gwikinya mwena wa Londiani na haria mutino wa barabara urahanikire na gutiga andu 55 moritwo ni mioyo yao. Na leo tumeamka kwa ghadhabu ya wananchi ambao wamechukua sheria mkononi na wakaamua kuua mmoja wa vijana ambao wanashukiwa kuwa wezi. Moikoiro wa wishi wa bebe kuhuru bara ya githigithanio na kuragwo Kakamega. Juzi yule mzee ya vitendawili anaanza kusema ati karibu wanaanza kufanya mambo ya maandamano and engaging in economic sabotage. Sisi we know that Raila Odinga is an economic saboteur. Atongoria kuma ngwataniro ya Kenya Kwanza gukirira mutaburuko yora gukinyira na njira ya imwe kwa imwe ni live transmission tukimemerekia kuma guko mucii munene wa Kenya Nairobi. Atiri gajire horu no kurokiania na ithuĩ kuri mwena wa Facebook ni @Muthingi TV, kuri mwena wa YouTube ni @Muthingi TV. Wona watutigira ndomire yaku nguhĩ kũu ni tugukorwo tukimemukira na gitio kinene mwiroreri wa Muthingi TV na makiri ithaini riri ngumenyithie maria mariko thiini ria iriko ya mohoro uria kuonekario kiwa andu ati tukwanjiriria na riboti ya kihana ni ati riu Minista wa ukui guku bururi-ini uria wikaine ta Gikunjuro Miaraho ni arikitie gwikinya mwena wa Londiani rucini ruru itemini ria gucakaya na andu makiria kana family 50 kana family makiria ya 50 gucunge muhera ni ria kurirwo ikiurwo ni endwa ao mutuku wa gukia umuthi na ni thutha wa ngari kana ni thutha wa ngari area irakuruhanirie kana irakuruhanirie matoro hamwe na rori na ira umaga mwena wa Kirisho kana ira umaga mwena wa Naikuru igithi mwena wa Kirisho irateire mwerekera na gucoka kuringa andu aria marari handu hau gukiri uguo. Minista Gikunjuro Miaraho ni athiete na mbere na kuga ati ni megutigirira ni meka uthuthuria baranginyo wa kumenya niki kirarire kiria kingi na andu aria othe mekunyitikana na maukoro magararite ihitia riu ni meukoro magitacukirio makinya macacu ma kiwatho. Ni ataririe ati honge itiganite ni gutigirira ni cianyitana niguo gutigirira ni meka uthuthuria baranginyo no gukiri uguo andu aria marakorirwo makionera mutino uyu no rirahanikire utuku ni mahotete kwaraniria na ithuĩ na njira ya mwanya na tugakwarĩrĩria riboti ino igia andu aria marakorirwo makiona mutino uyu na uria urahanikire utuku wa ira. Naitwa Peter na mimi pia ni dereva, nimehusika kwa hii ajali. Hii ajali imefanyika wakati nilikuwa hapa Londiani, wakati nilikuwa nimetoka na nimeingia kwa junction nikaona gari trailer ikikuja kwa mwendo wa kasi sana. So mimi ndo nilikuwa naenda kukutana na yeye lakini nikamkwepa. Yule jamaa mwenye alikuwa nyuma yangu ambaye alikuwa akona kanta alidhania mimi nataka kununua kitu, aka overtake. Yeye ndio sasa akafinywa na hiyo akagongwa na hiyo gari ikamrusha kwa gari yangu. Na hiyo gari ikaenda kaanguka huko nyuma ikaanguka nyuma kama imeanguka kwa magari mengine. Kwa David Ndego na mimi nilikuwa sehemu ya Londiani Town. Kwa vile bibi yangu anafanya kazi hapa Junction, ripoti kaweza kunifikia kwa haraka na nikakuja mbio sana. Nilipofika hapa hivi ndio nimepata sasa, ndio watu wanaendelea kupeleka hospitali wengi, lakini vile nimefika hapa nimepata bado wengine wamelaliwa na ile trailer. So nikajaribu kuangalia hivi saa pia bado mpaka sasa tunaendelea kushughulika na maneno. Ile yenye nimeona mimi mwenyewe na macho yangu ni kama 20. Ni kama 20 yenye nimeona macho yangu. Ile yenye naweza hesabu, lakini ile kuna mingine bado ilikuwa imelaliwa na hiyo gari yenye imeanguka.
Bibi yangu kufika hapa nikafurahi, manake pia yeye venye aliona gari yenyewe ananiambia mpita pale akifanya biashara yake. Venye aliona inakuja kwa mwendo wa kazi pia hata yeye alijaribu kutoroka. Lakini venye alifika hivyo akaona ako safe akarudi nyumbani mbio. Atongoria matiganite matongoretio ni President William Ruto Rolige na munini wake na uria wikaine ta Rigathi wa Gachagua. Igwata atongoria gikihiri na aria mari thirikari-ini ni mateithitie kana ni manyitanire na family icio makiria ya 50 na iria irorirwo ni andu ao tukuwaira na gucungiriria ikuo ici gukiri uguo na kuma na ithui kana ona ithui kuma guko kwa Muthingi TV tugaituma ndomereri citu cia macakaya kuri family icio na kana na makiria mahinda-ini maya maritu na maria maragithi na mbere na kugerera na tugakihoka ati Ngai wa moyo ni ku mahe hinya. Riu tuthi na mbere ni ati nao aikari aria mauma na mang'uri ni marokire kufaniria muci umwe wa muikari umwe mwena wa kana mwena wa Shivakala guku ni kaunti-ini ya Kakamega makiuga ati ni ku maithukirie mbembe cia wici-ini iria marakoretwo magitha riri mathiete na mbere na kugangiro cia wici ni thiete na mbere na kuongerereka kuringana na mbeu njithi hamwe na atongoria matiganite na aria megwikinyitie mwene muci-ini ucio ni mataririe ati ikundi cia mbeu njithi riu nigite na kamutuko ga gukorwo makihofaniria micii ya andu na gukorwo makiya. Riu maritio thutha wa gutharikira mwanake umwe na gucoka kumuraga makimwikuira gukorwo ati ni aingiritie na gikundi gia gutigirira ati ni mathi na mbere na kuhahama muingi. Riu cifu wa itura riu ni athiete na mbere na gwikia ritana kuri mbeu njithi makorwo makirora na njira nene itemi-ini ria gutigirira ati ni makana itemi-ini ria gutigirira matinaingiranie na ngero ta ici. Huyu jamaa mwenye wanasema ati ananunua maharagwe, sio tu maharagwe tu. Kuna vitu za matuka zinapotea. Ni huyu jamaa ananunua kwa watoto. Walimpelekea credit, anapatia credit ya kitu kama 2,000, anapatia mtoto shilingi 200. Wanamletea kitu kama unga hii ya ngano inanunua kitu kama 230, anapatia mtoto kwa kila mfuko anapatiana shilingi 50. Tena kitu kingine bila kusahau, huyu jamaa ni mtu wa kuharibu eneo hili, hata wanafunzi. Ya kwamba ameingia katika wanafunzi wa eneo hili, anawatengeneza wake zake. Vijana, enda nunua jembe ufanye vibarua. Kitu ya wizi hapana. Wale wamama ambao mmezaa watoto, ukiletewa ripoti kwamba mtoto wako ni mwizi, uanze matusi. Shauri yako pia utakuja beba maiti hapa vile huyu mwenzetu amebebwa. Tunafanya kazi ya maduga. Sheria inasema ya kwamba ukitaka kununua kitu uende ununue kwa wholesale. Sheria inasema ya kwamba usinunue kitu katika barabara. Nimesikitishwa na mwenzangu mwenye anafanya fashara Chibagala. Ananunua marakwe, ananunua mahindi kwa watoto wadogo. Hiyo ni njia nyingine mbaya ya kueneza wizi kwa watoto. Kwa sababu hata jana hii nimetoa marakwe kwa duka lake. Na mtoto anasema ya kwamba anapelekeanga yeye marakwe kila siku. So ni jambo la kusikitisha, lakini ni mambo ambayo tumezungumzia muda mrefu awali uliopita, na tumekuwa katika misururu ya kuonya vijana wafanye kazi ya halali, wasiingilie mambo ya wizi wala kufanya mambo mengine ambayo yatahatarisha maisha yao. Hapo tu hata bado liko shari. Haya, tukithina mbere ni ati nayo thirikari ya kaunti ya Kilifi manyitanire na thirikari nene riu ni marikitie guthondeka kamiti ya naihenya ire gutigiriria ati ni mathigicira mateta na makaya makoretwo mahakiumana na mugunda wa ADC uria uri mwena ucio governor wa kaunti no Nori wikaine ta Gideon Mungaro ni akaro hamwe na commissioner wa county na Joseph Biwott ni matariri ati ari bata wa gutigirira ati ni magia na wiguano itemi-ini ria gukorwo makigaya mugunda uyu ukiri uguo ni mathiete na mbere na gukirira na njira nene andu aria mangikorwo na wendi wa gwitahira mugunda uyu na njira cia ngungo. Masuala ya ardhi, Raisi wakati akifanya kampeni katika manifesto yake alisema vizuri kwamba sisi wakazi wa Kenya
yeye atanunua ekari 1,000,000 ili kila mtu ambaye ana shida akaweze kupata ardhi, ambaye hana ardhi twi farafara-ini tugitwikania ngongo na ngongo gutigirira we mwiroreri witu wa tabarira ya ikumbiri ya umatho ni twakurehera utaukiru thiini wa biacara. Ino ni tabarira ya ikumbiri ya umatho iria turi kurehagira muthenya wa gatatu kwambiriria thaa 2 kinyagia thaa 3 cia utuku guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema, nani gikurehera ngetwo Muthoni wa Wambugu Nyarari. Irio to kuhagira riko na kuihura ni ibataranagia kugia na rangi na munugo mwega niguo ikaguciriria mucirei. Na nikio nyumba ya Mugikuyu ndiagaga itaha ria kugagura mugeni. Tabarira-ini ya itaha ria maitu tugutaraga njira ya kuruga irio ngurani na onawe ugakenerera urugi waku. Nyitanagira na Jerry wa Nyakio o kiumia thaa 9 cia hwaini tukirunga thiri cia urugi guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Hihi niwe nere maritwa ta your honor, acquittal, accused, conviction mahuthikaga? Niwe makinya magukinyukia niguo wone kihoto giaku kana kia mwana waku? Kihoya kihoto kioneke. Tabarira-ini ya watho kigeri-ini tugakuhe kahinda ga kuria kiuria na gutuhe woni waku. Uguo ni ona magioka no ndimatemange ona thirikari ingirire. Nyitanagira nanie your lady wa itherero wa Njoroge thiini wa tabarira ya watho kigeri-ini tuthome na tuhige hamwe ici ciigie watho oro ndumwe na kihoto guku kwa Muthingi TV arikio kihumo gia gutherema. Asa. Ndarega asa. Karibuni na mwikare mujire niki kiaria kingi. Pasta, mundu toyo okago tukufiu na ndari uguo tene. Thiguci ona thimu yake ndigikwira ndamehutirie ri. Ni password yekiraga. Maundu tamaya nimo mahagurite ihiko nyingi. Na ithui Muthingi TV tugakurehera tabarira ya mwanya itagwo kwiregeria. Ungikona mundu ciana cia nyarara muthu umenye mutumia ucio no monete no nginya wambe wamukire mundu getha thamake. O muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia utuku nginya thaa 5 na nie Njuguna wa Ngugi. Ngefitine murimi muramati. Kipindi giki kiri kwa gukara mithi kana wakana thaa 8. Ugakoragwo na niĩ nĩguo kũbundithia maingĩ. Ũhoro wa ũrĩmi wa irio
uri okuiga ng'ombe na ngũkũ na nyamũ ciaku wega, uri okuhota kunyitanithia technology niguo uhote kuona indo igũgũteithia uthie na mbere na urimi ukurehere mbeca. Tugie na mwago twikenere tugithomaga na mundu gũtũma Njoroge gatundu ni undu gibindi kiretwo ki murimi muramati. Nako kaguru karime gatihana kari muhu nake mumagari niyo nagira ndutaga wira wa kwendia hema migeka na ngonia kino wira wa ndiraga na goko niyo nitutamburaga kio gitu na thabari itu miethere-ini akai kunyita ugeni guku kwa Muthingi TV nikio nitugicemanagia o kiumia tabarira-ini ya mwihang'iri turi na mwihang'iri witu agitutirithia thabari yake kinya hau akinyite yandiko ni muthuri wiho yandikitwo gibanda ki hare rugongo ni oguku ceceni-ini ya Muthingi TV na nie Mwangi wa Murugi. Mithako marefeta nyimbo cia unduire tucunjĩ twa Bibilia nyitanagira nanie MC Hype Jemo o juma kwambĩrĩria thaa 2 nginya thaa 3 cia kĩroko tugathoma tugakena na tugacanjamũka. Kiroto kiumanite na Ngai gikoragwo gigĩa kũguna mũndũ kĩũmbe Jesu nĩngwendete wewe wakwa ikala wanikwiyunga kamwe na mumo wa Ngai na kubo ino ndikwenda mundu Lord, I lift your name on high. Twi barabara-ini tugitwikania ng'ongo na ng'ongo gutigirira we mwiroreri witu wa tabarira ya ikũmbĩ ya umatho ni twakurehera utaukiru thiini wa biacara. Ino ni tabarira ya ikũmbĩ ya umatho iria turi kurehagira muthenya wa gatatu kwambĩrĩria thaa 2 kinyagia thaa 3 cia utuku guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema nani gikurehera ngetwo Muthoni wa Wambugu Nyarari. Irio to kuhagira riko na kuihura ni ibataranagia kugia na rangi na munungo mwega niguo ikagucĩrĩria mucirĩi na nikio nyumba ya Mũgĩkũyũ ndĩagaga itaha rĩa kũgagũra mũgeni. Tabarĩra-inĩ ya itaha rĩa maitũ tũgũtaraga njĩra ya kũruga irio ngũrani na onawe ũgakenerera ũrugi waku. Nyitanagĩra na Njeri wa Nyakĩo o kiumia thaa 9 cia hwaĩ-inĩ tukirunga thiri cia ũrugi gũkũ kwa Muthingi TV kihumo gĩa gũtherema.
Hihi nioe nere maritwa ta your honor, acquittal, accused, conviction mahuthikaga. Nioe makinya magukinyukia niguo wone kihoto giaku kana kia mwana waku. Kihoya kihoto kioneke. Tafarira-ine ya watho kigeri-ine tugakuhe kahinda ga kuria kiuria na gutuhe woni waku. Uguo ni ona magioka no ndimatemange ona thirikari ikirire. Nyitanagira nanie your lady waitherero wa Njoroge thiine wa tafarira ya watho kigeri-ine tuthome na tuhige hamwe ici ciigie watho orodumwe na kihoto guko kwa Muthingi TV arikio kihumo gia gutherema. Haya, riu ni twacokiriria mwiroreri wa Muthingi TV tugithi na mbere ni ati na watongoria thirikari ya Kenya Kwanza ni mathiete na mbere na gukirira mwaho wa Azimio la Umoja no rio tongoragio ni Raila Odinga na makiria matongoretio ni minister kana nyafara wa dudu ya maminista Wycliffe Musalia Mudavadi kurumirira miario ya Azimio ni kwenda gucokereria mirurungano-ini kumana na kwambatira kwa garama ya muturire ni rithiite na kana ni rithiite na mbere na kwatiriria a Kenya aige makiaria hindi ya igongona ria gucokia ngatho ria mubunge wa Tongaren na rioikaine ta John Chikati kaunti-ini ya Kakamega ni mugite ni hari na njira ingĩ cia gutigirira ati bururi ni wathi na mbere na kana bururi ni twarithia na mbere na gucokereria mirurungano-ini ni njira imwe ya gucokia bururi na thutha. Gozi moja ameita watu waandamane pale Kamukoji. After kuandamana anaongea mengi ati anasema Wakenya wasusie kulipa kodi na akasema Wakenya ati watembee kwa kazi ndio nchi ya Kenya isichukue ushuru. Lakini ya kutoka kwa jukwaa akaingia gari kubwa hapo fuel gazela na mimi nikashangaa, why is he preaching water and drinking wine? And the duty of the government of the day na our viongozi is to ensure every Kenyan's life tomorrow must be better than today. There is always a better tomorrow. Nimesikia hivi juzi yule mzee ya vitendawili anaanza kusema ati karibu wanaanza kufanya mambo ya maandamano and engaging in economic sabotage. Since we know that Raila Odinga is an economic saboteur and we will not allow him to sacrifice our economic gains for cheap political reasons. Let us be prepared to have the reality in our minds. And the reality in our minds is that 2027 tunataka umaarufu wetu uwe zaidi, ili wakati William Ruto anaingia kwa muhula wake wa pili, footprint ya eneo ya magharibi inakuwa kubwa zaidi kwa hiyo serikali ya William Samoei Ruto. If that is our intention and that is the objective, then let us not engage in petty gossip. Kia Northern Rangeland Trust na kiria kiri kaunti-ini ya Pokot ya ithwiro rio ni manyitanire hamwe na arimi itemine ria kumateithiriria njira njerũ cia gutigirira ati ni magacirithia urimi wao kuna ati kaunti ya Pokot ni kaunti imwe iria yuikaine na urithia wa mahiũ na njira nene. Gukiri uguo ni macokete kumateithiriria na njira ya kumakira thothaiti iria iratanywo kumateithiriria hari na njira nene itemine ria gukorwo makirugamia. Gukiri uguo ni moritio mathi na mbere na kuhimbiria undu uyu na ningi kugacirithia thayo mwena ucio itemine ria gukorwo makiona maciaro ta uria mathireirwo.
Kwa majina anaitwa Bernadette Mutinda, nafanya kazi na E4 Impact Foundation. I'm the country manager. So leo tumekuja hapa ku launch Mutino Valley Cooperative. This is part of kazi tunafanya kwa ustahimilivu project. Na hii cooperative is ya kusaidia wakulima. Number 1, kuweza kupata inputs kama fertilizer, seed at subsidized rates. Number 2, kuwasaidia kuweza kuuza mazao yao pamoja kwa bei yenye nzuri kwao. Nimejiunga na kikundi hii ya Mutino Valley na niko kwa group sahi. Hii group yetu tumeianzisha kweli, tumeona hapa Mutino Valley tukianzisha kuuza mazao yetu ama tuwe na cooperative ya wakulima, tutaenda mbele sana. Sefa kuna pia E4 Impact ambayo wameweza kuongea hapa na Sominirek kufanya kazi katika kupitia kwa consortium ambayo inaitwa ustahimilifu. Ustahimilifu kama vile jina inasema ni kujaribu kufanya hizi jamii kustahimili adverse effects ambazo ziko hapa. Hii Mutino Valley group, hii cooperative yetu tumejiandikisha wakina mama wale wachanga. Ndio tunataka sana kwa sababu hawa ndio wataendeleza cooperative. Hii watu wenye wamekuwa mili imekuwa mzee tutapaki, lakini hao vijana ndio tunawahimiza kabisa wawe wakulime shubavu na mambo mengine waisahau. Hakikisha kila mtu amepanda maembe, ndizi kwa wingi, kila kitu kwa wingi. Ingawaje tunaweza kukosa saa ingine mahali tunaenda kuuza, lakini tukiwa na group kama hii, Mungu anaweza kutufungulia njia. Makudi ma thothaiti ni marikitie kugia na macemanio wa igana rimwe ria umwe rio tafaneirio nyumba-ini ya iciriro ya KICC mucini munene wa Kenya Nairobi. Utongoretio ni minister wa thothaiti Simon Chelugui na kuriugite ati thothaiti riu ni gutigiriro ni ciamurwo njeki itemini ria gutigirira kana makiria thothaiti cia iria macani na kahua nicia kurikiyukiriria na arimi gukorwo magithingata ta uria gwathereirio gukiri ugu munene wa President William Samuel Ruto ni athiete na mbere na kugate thirikari ni rikitie kuiga keheri-ini biciri kwa ministry no niguo gutigirira ati undu ni wakinyanira na njira iria yagiriire. Pamoja na naibu rais Rigathi Gachagua na viongozi wengine. Makofi na vigelegele. Because of the cooperative movement, we've managed to make great strides in development in various sectors. On financial services, Your Excellency, we've made great strides. Many Kenyans are banking and saving within the cooperative circles in Kenya. We also pride ourselves in productive sector, the coffee, tea, pirate rum, the fishermen, and all other crops, value chains. We've made great progress, including rice. Jana tumekuwa Meru kwa Solution Circle. The other week we were in Meru with you and Githunguri. Rais wetu wacha tukwame hapa kwa hivi amepea ushirika. Hapa ndio hapa tukwame hapa. Wengine wanauliza kwa nini tuna shida huko na vyama vya ushirika. Sisi tumechanuka. Wacha tujipange na hii cooperatives. This is a way to build the economy of this country. Nimesema vile vile katika sekta yetu ya mambo ya maziwa tunaweka mpango ya milk cooling plants kwa sababu nia yetu is to double the milk production in Kenya so that we can export milk and increase our exports as a percentage of GDP. Mbolea ya wakulima wa chai, mbolea ya wakulima wa kahawa, mbolea ya wakulima wa mahindi, ngano, mchele na hiyo ingine yote, na tumeweka mpango maalum. We have registered all farmers. 5.1 million farmers are now on our database. Na tumekubaliana ya kwamba hiyo mpango tutashirikiana na county governments ili mbolea ipatikane mahali karibu na wakulima. So tutawasaidia kama serikali kuhakikisha kwamba we build the capacity of members of cooperatives, of leaders in the cooperative movement, of managers in the cooperative movement, so that we can have the chance to make sure that our cooperative movement that is so progressive, that is so successful, continue to carry the high flag that they carry for us in our continent, and
globally. Ni Minister wa Thathaiti Simon Chelugui, President William Ruto hamwe na munini wake Rigathi wa Gachagua tafarira-inĩ itu ya mwanya woni wa Wanjiku nitutete kuhungura taũni-inĩ na makĩria mũciĩ mũnene wa Kenya Nairobi thikĩrĩria makaya na mateta ma mũingĩ na makĩria woni wao nĩ ũrĩkũ igũrũ rĩgiĩ kwambatĩra kwa ngarama ya mũtũrĩre na makĩria ũhoro-inĩ wĩgiĩ indo cia kĩmũthingi na maya nĩmo mawoni mao. Kitu ya kwanza gava haipeleki serikali vizuri kabisa, kwa sababu wakati walipiga kura wakisema Asola watainua Asola, is it hii ndio kuinua Asola ama ni kuwa Asola nation? Bottom-up ilisema tutakuwa na maisha poa, lakini ni kama kumegeuka, sijui nini imeendelea, kama ni kudanganywa, tulikuwa ndanganywa juu kila kitu iko bei yake iko juu, lakini hapa tu tunaomba tu Mungu atusaidie juu, kwa maana serikali, tukiangalia serikali tusaidie, ni ukweli hana huruma. Unajua sasa kama sisi mayouth ndio tunaumia, kwa sababu unaona ukifika mahali kwa petroleum kupanda, sisi mayouth ndio tunaumia kabisa. Juu kama unajua petroli ikipanda kila kitu imepanda. Na pia uchumi na pia bidhaa. Unajua petroli ndio ina control pia chakula. Mimi nifanya biashara ya makadamia na sasa tumeumia sana. Kama saa hata vile hakuna customer. Kila kitu imepanda, hata hizi ndio kata zimepanda. Ukienda kila siku imepandishwa. Na ujue hata vile vitu zimepanda, hakuna biashara. Mtu anataka kununua lakini kazi hawana pesa. Kumekuwa kungori sana juu, unajaribu kupiga hesabu ya 200 so 3 unaona ingiani, juu mambo iko juu. Unaona ile kidogo tunapata ndio unajaribu kugawanisha, unaona? Sasa ni lazima ufanye hesabu yote vile itakuwa iko. Kukuwe na saidi uangushi, saidi nyingine ubara, si mambo yote. Juu kama mimi rider na kuangana kachama na jifichia at least so 2. Ile kitu mimi ningesema, wangefuata tu ile mbadala iko, kama hata ni kukopa, waende tu wakope, kama si wananchi wakikopa tutasaidika, inaweza kuwa sawa. Sasa mimi vile naweza sema, kama mafuta tunaweza, hata kama inaongezewa na vile kuko, kila msee anaelewa vile kuko, unaona? Saka sama yangu wa daily, siwezi mwambia leo ni so 2, haizi lipa. Hiyo mimi natupa kazi. Kitu kingine mimi sikaangi kwangu, nalipa manyumba. Nyumba si yangu nalipa. Kwa hivyo mimi vile naweza onelea, hata kama inapanda na vile economy iko, wajaribu kutuangalia sana kama ni kwa rider. Saizi unashuhudia vifo ya watu kujua na watoto na familia mzima kwa sababu ya kutokupata riziki. Juu mwanaume umetoka, umezunguka, umezurura, unga yenyewe, yani unga iko juu na sukari hata kushinda bei ya simiti. Jameni, kama serikali inafaa ishukishe mambo ya uchumi chini. Kuna watu na ambao wanaumia. Population ya watu wengi sana wanalia wakijiuliza mbona serikali ya Ruto iko hivi. Kusema pengine mtu akona familia, chenye unapata unakuta haitoshi. Unakuta chenye unapata ni chakula tu, so tuna huzuni, yani tunashindwa, kama ni nguo, kulipa nyumba bado inakuwa shida. Kama sasa bado tunaendelea kuumia, na wakiongeza vile wanasema hiyo tax, tutaendelea kuumia sana kama sisi wa Kenya na sisi watu wa biashara. Kama sasa unaona vile kama tangu asubuhi sijauza bado, naona tunaelekea jioni. Wakiongeza mafuta pia biashara itakuwa imeadhiriwa sana. Ucio ni woni wa Wanjiku na takiriga njĩra riboti ni gukorwo igĩtũtirihĩra mohoro maitũ maithaa rĩrĩ, na ona cihanda wega thaa imwe na nĩ cia hwaĩ-inĩ nĩ ngũhũndũka na riboti makĩria ngĩthiĩ na mbere na kũmenyithia ũta ũrĩa bũrũri ũragĩthiĩ na mbere na kũriũnga. No mwĩroreri wa Mũthingi TV ta wĩcirie atĩrĩrĩ, harĩ mũndũ warĩkirie kana warĩkirie mathomo make kĩrathi-inĩ ya form 2 na gĩcokereria kwambia wĩra wa gũtuma na gwĩka maũndũ mangĩ matiganĩte,
no thutha-inĩ ũcio gũkinyeria mwaka wa 2023 nĩarĩkĩtie kũhingũra thukuru yake ya ũbundithania wa kothi tiganĩte, na rĩu nĩ mũndũ wandĩkĩte andũ aingĩ kũmũnagia na ũndũ ũcio wake. Nĩgũkwĩra atĩ wona cihanda wega thaa ĩmwe na nĩ cia hwaĩ-inĩ, nĩngũkũrehera riboti ya mwanya na ĩrĩa kana nĩ ĩrĩa ĩragĩthiĩ na mbere nĩ kũharĩrio nĩ mwandĩki witũ gwĩtwo Mwangi wa Mũrugi. Mohoro-inĩ maitũ ma hwaĩ-inĩ nĩngũhũndũka na riboti ngũmenyithie na njĩra njega ũrĩa ũhoro ũcio ũgũthiĩ na mbere na gũikara, na atakĩrĩ nganja ndikũriganĩrwo nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũma ndũmĩrĩri cia macakaya na makĩria kũrĩ famĩlĩ makĩria ya 50 kuma kũrĩa mwena wa Londiani nĩ iria irorirwo nĩ endwa ao ũtukũ wa ũira kana ũtukũ wa gũkia ũmũthĩ. President William Ruto gatagatĩ ga atongoria aingĩ hamwe na mũnini wake magĩthiĩ na mbere na gũtũma ndũmĩrĩri ciao cia macakaya na ithuĩ kuma gũkũ kwa Muthingi TV tũgĩtũma ndũmĩrĩri citũ cia macakaya na makĩria kuri family icio. Hau nĩ ũgũkorwo ngĩkĩaga gaturumo gaitũ mohoro maitũ maithaa rĩrĩ, no thutha wa ndagĩka ciganaine harĩ na kairĩtu gĩtagwo Wambui wa Njaũ kana the sports girl nĩ ũgũkorwo akĩingĩra gũkũ studio na metameta cia mathako. Nĩ gũkwĩra atĩ ndũgetĩkĩre gũthiĩ kũraihu nĩ amu maũndũ nĩ mama tũgĩthiĩte na mbere na gũkũharĩrĩria mũciĩ witũ na kĩhumo gĩa gũtherema rĩakwa nĩ Kariuki wa Ndoti. Ũgĩe na mahinda mega.